Kajing sateng juga sarkar jela ya ke projek pinmi boarding ke kinshi hydel power project kala pinlingo bat pinsa umdom ya ke senjuk kitrai kendo warsan lingdo sangriang bat maupun area hagaba gete ke projek kala shusa teng mentala kharwai snem kinti. Nagaliang jong gete ke senjuk mentala kinti kala sheme karai bana shen kan le ya kendo bat panjing pinshai na ke sarkar jela halor kajing sateng ban pintre ya gete ke projek. Bagi senjuk kelakin turu yaki MLA bagi menteri ke sarkar jela pakin shimkhia halor kani ke kam. Kat kum gajing keren jong vice president kani ke senjuk uba Rosha Marthong. Loong balada urlong ketika projek gila benpinmi boarding hadu South Park San Pau megawatt bat yathu bahaus nam arajar hinyo ke sarkar jela kala aya ke no objection certificate syaka Athena company benpintrei ya ketika projek Hagaba kala la ban pendep ru ya ke DPR dan ke detailed project report baga jing soi jamin haus nam arajar shipau hadu arajar khat kum balong menta idon itu susi ngatai nagaliang jong bar khoi kinong hesnong ga jalam khaya jini kum balong menta ile don ni long ga bakrau ka dor jong ga baila ki jini ga long ka barem ka bakido ka jimpli elektrik ka bakha ndai ka bagi susi ga long ba ka ni ka project ka boleh ulah thau kat pang ngen ka wa jong ni ka bit penni boarding na ba ka ni ki bawat project le ka ba ni lengo ba dai gen ka sarkar ka jong ni hadu menta kaburi ya kan ke projek. Bak ni sutu bagan ni ke projek ke jungi. Kanom ja berkanom ya. Kadang in. Ndai gadon ke cingburi. Jong no. Nak teng kini kinong sosial. Jong ko state ke jungi. Mereka sarkar ke ong kumru ngin nomla ban senia tak wei ban. Na mari sutu dipun di company bakwa pemesai ni projek. Wat mensua apa ke company ke khot tentara ni projek. Bun pak company ke bakwa pemesai ke projek.